Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu review. Hey, guys. So to part 1 wamanga lawo abawenza lapha kwizingane zesithembu. Niyakhumbula sibabaza indaba yokuthi uVuyo Mazela lapho unokubonga if usine ethi unokubonga umngani wakhe uyaqala ukuhamba naye ama-siblings azoqala ukumbona lapho umpilo uyohlele yonke lento wa-organize nibala ukuthi waze wa-grade usine nasengiyanitshela ukuthi uVuyo Mazela lapho unokubonga benotirelo ku-season 1 ngesikhathi uVuyo notirelo befike ephathini kaRandle. Angithi bahlukanile utirelo ubehleli noSibindi because akawazi ama-siblings beqala ukumbona and bekunalo yakushiso bekukhona. uVuyo-ke ubehleli nokubonga umngane kaSine lo athi uSine umngani wakhe aqalayo ukuthi ahambe naye bazoqala kumbona. Basuke becabanga ukuthi siyibuka ishow yabo uma sebenza lezo zinto lezo. Ngoba phela kuyavela la yazi ukuthi ngibone kanjani guys. Angithi manje uMacele wathi ucela uMayeni ahlale kwilane yakhe engakhuluma indaba yokuthi i-pregnancy ezo-reportwa next kuyobe kuLwandle. Sengiyahamba ngiyobheka uMiss Phathi-ke kwiphathi kaLandle ngifuna ukubona ukuthi lo girl okuthiwa ukhuluma ku-social media uzibandakanye noLwandle uyena yini uMiss Phathi. Mase ngifika laphaya ephathini kaLwandle nangiya uVuyo uhleli laphayana nompilo nangiya utirelo ebala ukuthi vele akalindele ama-siblings ukuthi eze kuye ezombingelela njengoba benza kuQueen Elizabeth. Kusho uTiro njalo. Nathi i-pregnancy iyawenza umsanga ewayesangene nalaphaya ephathini kaLwandle-ke. Kwiphathi kaLwandle angithi nje uTirelo wayehlele khoneni elobe etshela uSibindi ukuthi akasekho emudweni yale phathi ngeke kwazi futhi yena ukuthi athule ngoba khona izinto kufanele ukuthi beyikhulume. Into emcasulayo ukuthi uSibindi-ke uvele enze sengathi akaboni. Wathi uSibindi phela ngeke sikwazi ukuthi sikhulume la ephathini. Iphathi kaLwandle la ngicela ukuthi si-enjoy. Kusasa-ke sizokhuluma. uSibindi wayesefuna ukudikila. Angithi siqale lapho sesingabazi ukuthi uSibindi le mpilo ayiphilayo uyayazi. Ngoba lapha ephathini kaLwandle uVuyo wayesemudini happy uTirelo engekho. uVuyo wayehleli nama-siblings kaSibindi. Kulawo ama-siblings kukhona usisi omeduze kaSine oseduze kaSine yena nokubonga-ke lo. Sesingapretenda-ke senze sengathi kulo season 1 njengoba bembone ephathini baba nesikhathi futhi ngoba phela ngeke ukuthi bafike eMzumbe ngosuku lephathi base bayahamba ngakusasa ngoba phela isikhathi abafike ngazo yila kuqalwe khona kukhulunywa ngo-second child. uMayeni ebuza-ke imibuzo ukuthi ngicela uphendule ukuthi le ngane-ke yesibili uzokwenze njani ngayo. Kube yileso sikhathi-ke ngeke besheshe bevuke behambe. Ngeke futhi uSibindi ethi bha indaba yokuma wakhe base sethi sesiyahamba. Bamazi lapho kunokubonga. Yabona ukuthi besingaqama manje ukuthi unokubonga bayamazi. Mase befika la ku-season 2 uSine usesho uzuqekuzisa ikhanda uSine uthi ingane wami abamazi uzobeqala ukumbona. uSine sebemfakile umkhuba wakubo. Yebo masiphelile le show ngoba ngifuna ukukumoshela yona kwamanje ngifuna uyi-enjoy siyibuke njengoba bayenza. Ngizokutshela futhi ukuthi yini enye sebeqamba amanga ngayo bayaqamba-ke amanga. Kodwa phela ungakholwa ufuna ukuthi ukujustify lokho abakwenzayo. Angithi nalo yasiswa kwimbewu sekuthiwa ngimazi kwimbewu phela ade sedlana kumkhokha sekuthiwa uyo unumber 5 kababa uMsiliku. Kanti benza i-promo benza i-ad abayanqena ukusho ukuthi into enje bayenza kanje babona ukuthi ngesiyithanda sizoyithanda ngoba beyifaka amanga-ke. Njengoba unokubonga-ke sewumngane omusha uSine ugreedy uhamba nomngane wakhe omusha uyomhlanganisa nama-siblings. Lo mngane omusha kusethethwa ephakathi ey'ndabeni zey'ngane zakuba Sine sithi hayi it can't be. Yazi ukuthi kanjani
umngani phela uhlala ethega along, uyazazi iy'ndaba zakhe, uyazi ukuthi-ke akunankinga mayiphawula ngalokhu. Kodwa mase kufika lapho ku-T_V show sesibona ukuthi hawu waze wakugamanxa mase ufika lapha ephasini kaLwandle kusizweni wami uthi hawu wena futhi usulana yabo. Ayisabi-ke mnandi-ke manje mama sukwazi lokho njengokufika kaVicky nje yabo. uVicky mina bengilindele ukuthi kufike umngani kaVuyo and umngani kaVuyo uzoveke athi nje i-DM yakhe yabo. Sale bonke bemangele bethi hawu kanti ubhuti wethu unjani. Manje sekuvele kwathiwa umngani kaMpumelelo futhi. Kodwa khona kuyayenza-ke isense ukuthi ngeke uVuyo afike nomngani wakhe ofika oqhamuka ngeside lakhe azo-expose uSibindi kwishow kaSibindi. Umngani nalo futhi abamthembile njengoNokubonga ukuthi abe yingxenye yale show bakhulume-ke lokhu abakukhulumayo. Manje-ke sekunaleyo phathi nje ukuthi hawu yazini into besilindele ukuthi kuzoqhuma amabhomu yabo. Angisibe sesinomqondo yedrama sesilindele ukuthi kuqhuma amabhomu kuphuma ama-files yabo. Mhlawumbe uSibindi wayethi ngicela ungivezele into ethile yabo ku-DM. Mase-ke siyasho ukuthi le ngane le idinga ukuthi uyobhudisa olwandle namazayoni ngabamazayoni abhudisana olwandle bemuwashe ngolwandle eThekwini bebuka ukuthi uzobanjani ngoba asisamqondi. Ngiyayidlalela-ke kodwa manje nawe uyayibuka nje mase kuthiwa uVicky uMpumelelo uyamazi ayisekho that thing. Kanti uVicky maye umngani kaVuyo uVuyo wahamba shuthi noVicky uMpumelelo wambona wantshontsha inamba kwifoni kaVuyo wavele wamfuna ku-social media wam-DM. Yabona ukuthi manje leyo iza nokuthi cha waze wayisikhohlakala Impumelelo. Manje-ke mase kuthiwa uMpumelelo ohlanganise uVuyo noVicky ziningi izinto abangasasixoxeli-ke zona-ke manje-ke seyikhona into yokuthi hawu into esesiyibonile ukuthi nje uMpumelelo engathi uyamsaba uVicky akakhulumi ngendlela ade ekhuluma ngayo before sekukhona uVicky. Kodwa leyo ukuthi uyi-crush unjani ayisalendi ngoba uMpumelelo uyamazi ngisho sengam-expose akusafani yabo. Sekuvele nje yabo lento esindayo isuswe ukuthi uSibindi uyamazi uVicky qala and uye umsuka wale friendship. Ukube umngani kaVuyo athi nje umngani wami lo wase-Cape Town ngase ngihambile nayo siphumele noSibindi mase ngiyezwa-ke after 3 months umngani uthi nangu uSibindi ngiqale ngingakholwa ngoba phela besiyitshela ukuthi kuxabene umndeni kaVuyo nokaVicky. Kubanga indaba yokuthi nangu lo mfana wakaMseleku lo mfana wakwi-TV show kanti lo mfana uye owenza ukuthi bebe abangani. Manje sesibuza ukuthi yini-ke enye ningayikhulumi nikusase nikukhuluma konke yabo akusafani. Ingakho-ke impilo endinile ngoba impilo nayo ivele indaba le yangasinda ngale ndlela belindele ngayo ngoba nayo uthe uVuyo emtshela ukuthi i-crush wathi into eyi-personal kanje nginemibuzo eminingi kodwa-ke angikwazi ukubuza iy'ndaba zabantu. Mase kuthiwe 3 of us Sithembu sase-Cape Town. Hawu yabo. Kodwa uNokubonga-ke usephathini kaLwandle kwiphathi kaLwandle bengiyobheka uMissiphathi nangeNokubonga eduze kaSneh. uVuyo kumazela lapho kuNokubonga ngoba babehleli naye. uVuyo wayesemudeni happy nama-siblings futhi asho athi hayi bona bazi uVuyo ugeli lo munye abamazi kanti vele kugeli lo munye wayeseney'nkinga zakhe naye ekhuluma noSibindi kuphela. Usizini 1-ke lo episode 6 and 7 njengoba u-episode 6 and 7 ngokwe-TV udlala iy'nsuku ey'ngafani. Bona asazi ukuthi baba nesikhathi esingakanani eMzumbe beshutha-ke lapha ephathini kwase-ke bazi uNokubonga. Manje seku-strange ukuthi uNokubonga abasamazi
Unokubonga so umngane ovele wathi uyagxambukela ey'ndabeni, kanti uyabazi nabo bayamazi bonke, ngoba phela uTrell wayekhona, noVuyo nama-siblings ayekhona onke ephathini yalwandle. Ila uSneh wathi khona kanti banani bengahamba. uMpumelelo-ke secasukile. uMpumelelo cha wayesabezwa kahle ku-season 1 ngoba wadinwa waze watshela ngisho uLwandle wathi-ke uSneh umzwile lapha phezulu ukuthi ubethini. uMpumelelo nje hayi kodwa wayeyona-ke iphansi kwaLwandle noma phela wayelwela abafazi bakhe, washo njalo futhi wathi abafazi bakhe wayeyona-ke iphansi kwaLwandle. Iphansi kwaLwandle yadileya kuthethelwa ukuthi lapha phezulu bekuthiwani, uSneh umzwile no-Abo kufanele kusaxolisa kusephathini kaLwandle njalo sebengaphakathi. uMpumelelo ekhuluma leyo nto ulwela-ke ukuthi-ke angazi basho ukuthi oVuyo bezwa yini ukuthi ama-siblings abethini, kodwa uVuyo wayengenankinga, wayengaphathekile nje kahle eshiselwe igodola kwakuTirelo. Nasho-ke ukuthi-ke i-pregnancy vele yenza nje, i-pregnancy iyokwenza ukuthi uhambe uhlale ephathini yasibalo wakho, usufuna kuthathwa amacala khona, ukhuluma yonke into engahlangene nale phathi. Wathi efika wathi ucela ukudla, Abo wamenzela ukudla. Phela nginibalela ukuthi i-pregnancy ibuye ingabi right. Wathi efika wathi ucela ukudla, Abo wamnika ukudla, futhi Abo wayesecasukile ngoba phela kwakuthiwa akaxolise, engafuni ukuxolisa. Wathi sethola ukudla, waqala wafuna into yokuphuza, wamnika-ke wathi phela ngeke ngiphuze la, wamthelela-ke uMpumelelo kwiglasi. Mase kugcwele iglasi wathi uyigcwaliseleni, wayiphuza uMpumelelo wathi uyiphuzelani, wamnika-ke. uMpumelelo wahamba olanda uVuyo, wathi uVuyo ayena akafuni ukuzohlala la ne-girlfriend kaMpumelelo kodwa uyagodola. uMpumelelo wakhipha ijakhethi wayinika uVuyo. Ngesikhathi uMpumelelo ekhipha ijakhethi enika uVuyo wahleka. Angithi unjalo wahleka. Angimqhathi anobuka konke la okukhona uVuyo noTrell ukuthi uTrell umbuka kanjani uVuyo. Kuyahlekisa khona. Mase-ke uMpumelelo esenika uVuyo ijakhethi athi-ke ahleke uTrell ngoba baze bamveza nje futhi esehleka lokho. Wathi kuVuyo vele kuyenzeka-ke mase behleli bobathathu behamba noMpumelelo ukuthi nalo ebiza uMpumelelo usuke efuna ukuthi uzophendula, nalo munye usuke efuna ukubona ukuthi uzophendula yini, shuthi uTrell naye abiza uMpumelelo. Sababaza sethi ingane kaMayeni izoba yini kule nto eyenzayo, wenzani lo Phumelelo ngoba lapha yala nje ephathini wayengajabulile uTrell kodwa esondele eduze kwakhe. uVuyo-ke beyixoxela naye emncenga ukuthi akazohlala nabo, ebona ukuthi uVuyo imudakile akanankinga. Wayedlula-ke indaba yejakhethi selinikeziwe kuTrell iplate, unika u-Abo. Mase esenikile wathi uMpumelelo ucela iplate laVuyo, wathi u-Abo nje akekho emudini kodwa phela ngeke kwazi ukutshela iy'vakashi ukuthi aziyiphakele. Waphaka-ke washo-ke no-Abo ukuthi-ke yena uyamazi uVuyo ngoba noMpilo washo ukuthi uyamazi uVuyo, bangambala-ke uTrell. Lapha ephasini-ke mawuphindela kuwe ngisengitshelile season 1 episode 6 episode 7 inonokubonga umngani kaSneh lo abangamazi ku-season 2, lo abahambe naye eSun City. uSneh seze waqekuzisa ikhanda ethi ngihamba nomngani wami Nokubonga abangamazi bazozwa futhi phambili angitshele muntu. Ngathi hhayi sizoyibuka thina isho ngoba vele siyayibuka, sesilinde ukuthi iphele bese siyaqala-ke siyisho ukuthi amanga-ke abakade sivezele kona kule season 1, 2, 3, 4, 5. Bye-ke guys, niyeke ukuxabana. Ngingayivali le video sesisuka kuVuyo Nokubonga ukuthi bazelanaphi. Ngilalele lapha indaba kaNosipho. Mina yabona lapha kule nto le yakho le ngiyenza la yokukhuluma, ngiyakhuluma. Inkinga ukuthi uzosuka ungilalele ngo-left ungafuni ukungilalela ngo-right. Yabo into esisho kuNosipho masimbekela ama-red flags uNosipho Cele lo oyintombi. Sisebenzisa i-TV show la ekuvele khona
umpumelelo. Lo mpumelelo othi uNosipho uzomlobola. Simbalela ukuthi-ke lezi zinto nalezi uzibonile yini. Mase kuvela-ke ukuthi sekukhona omunye ubhuti ohambisana nale show ongaphandle okuchef esekuvela iy'ndaba zakhe-ke yena ku-social media. Umehluko-ke ka-chef, iy'ndaba zakhe zivezwa ku-social media, naye futhi khona ingxenye ayivezayo. Kuwukuthi-ke njengoba kusolakala ukuthi usethandana noVuyo, uVuyo ucela ukuthi kube indaba e-private le, kodwa-ke uXolani yena okuwu-chef akayenzi ukuthi private akhulume ngayo ku-social media. Yilana-ke sekukhulumeka khona ngobani? NgoXolani lo ovelile. Uyayibona-ke lento, uNosipho Cele uvela ne-TV show ngoba evezwe uSibindi, but uSibindi usenezinto ezenzeke empilweni yakhe already, and ziyakhulunywa ukuthi uSibindi akanalo iqiniso ngo-1, 2 no-3. Sikubale-ke manje ubona ukuthi usenze amavidiyo over 100, sengizosaba ukuthi nakhu-ke sekushiwo ngo-chef Xolani kade ethembisa indaba yakhe. Yabo into eyenzeka kuNosipho Cele noSibindi, uNosipho musha la kuSibindi ngokwe-TV show because abakasinikeza isikhathi, and thina esibuka i-TV show esikwazi ngoSibindi okuvele kwi-TV yilokhu. Yilana-ke osekhuluma ngale TV show ebaleka ukuthi nawa ama-red flags noSipho. Ngendlela efanayo masilalela uXolani, Chef Xolani no-baby mama wakhe masisithi why avele ney'ndaba. So uyafika-ke wenzenjani? Uyithatha ngenhliziyo. Ongasilo-ke iphutha lami ukuthi uyithatha ngenhliziyo. Mangizobala ukuthi uNosipho why ekholelwa ukuthi uSibindi uzokwenza kangcono kuyena, ebe kuyena oze waba nesigaba sokuthi ukhuluma ngabazali bakhe nabantu avele nabo kwi-TV show ezo-partner bakhe. Kungapheleli lapho kuze kube khona ney'ngane. Uthembeni Nosipho? Yimi sengiyamemeza. Mase ngifika ngapha ku-social media ngithi-ke ku-social media because nganitshela ukuthi ngikhuluma kanjani, into engikhuluma ngazo. Yebo, yilaba abavela ku-TV show, iy'ndaba engiy'tholile zivela. Mase kufika ku-social media sekuthiwa nangu-Chef Xolani, nangu-baby mama. Sengiyasho kuthiwa nangu-Chef Xolani, khona omunye usisi okhuluma ngaye, akwazeki ukuthi-ke umqambela amanga okwenzakalani. Khona omunye uthi why bonke labantu bemqambela amanga uChef Xolani? Usawunenkinga? Please, uzonginika-ke i-break or uligwinye kushisa? Thi uligwinye lishisa yini? Ngoba into engikhuluma ngazo ezoba too much kuwe-ke ngesinye isikhathi because uyakhetha manje okwakho. Akuhlangani nami ngoba uNosipho ngimsebenzisela uSibindi lo abathi uthandana naye ngokuthi-ke mbheke ukuthi uthini kubazali bakhe, mase kuthi wena uyamthemba yini. Njengoba nje nengane yesibili wabuza umzali ukuthi uzokwenzenjani. Kwayena lo othi uzokulobolela-ke uthi nizokwenzenjani. Umayeni wayekhuluma nomseleko noSibindi. Manje-ke mase kuvela ukuthi uSibindi unentombi entsha, sesithi-ke lo omusha akakubonanga yini konke lokho, noma akakulalelanga, noma wazi indaba ehlukile ngoba sikubone ku-TV okuvezwe social media, kuvezwe social media. Basuthanda ukuxabana nami, alikho-ke kodwa iphutha. Base ukuthi ngenzweni kuwe angazi-ke ngoba ngikhuluma nge-TV show, nabavela ku-TV show nabazivezela khona ku-social media. Ngike ngasho futhi kanjalo. Mase ngithanda siyahleba kancane ngoba uYouTube usewathi singayithatha amavidiyo abanye, i-motivation-ke evela kwabanye angisakwazi ukuyifaka yosaziwayo ngoba la sebasinqabela. Yinde-ke le video bengaqondile.